Tuko watueni nende kirendeto chero dai mwena no idiro ituata kinyokuru kina www.werudigital.co.ke kana download app ya Weru Digital kire Play Store no komba kwithiro kito thiataira na kinyibindi na mibango ya tu daya chionde nende otukero kirwa no ni mpindeto cheweru dai mwikambiria dai chichongwa na mwana yetu amadhidhi ni Maureen Kirimi geto Phineas Imana. Tukiambiria ni ati nende akaribaga concentrate bachumiretie na kutheta nikiraba kuwa barabara chiti kwithira igitiraika bakiaria ni bethirite bakiathaira kinya barabara yaga kwembo injeru na kagomani chithirite ikioneka kuthuka buru bariuga kinya kumiria maketha ya barabara nene no yekinyiria thoko ni untu bwithirite bukia mpangara bakuromba uteithio na kirokio kuthikirwa ni atungiria bomo nikyo twandeto mutugikare no twambiria chio. Baba ni bamwe batumiri barabara ya kumaga kuimbu injeru kaguma gwita kithirune barabara ira bachumirite kuga kuringano rethukangi bobate kumba gwitithio ugendi bobo ntuku uria kwagirite ni untu bwanjira kugia maguru na ndi bakiuga ni untu akanikagita kathano na ni thukangi nenya bagecuria wona kwaura gwakaratia bakiuga machera jamiunda na ndithia gwikia thokone ni tempanga kiribo arekerikanwa njira eje yumite karia na monka kithirune yaruguritwo wathanine bwa Rais Uhuru Kenyatta kende kethire gikirwa rami na ethire kirita na nandika yite na kanjira eje nonekene kiritura ngugi ikirwa rami kuma karia na monka ndagachene agakoi nikyo gitumia kariba bashumirite bakimakira bakiurie thirete gwatana gwita monka kithirune boba gakaratia tukatara kuma Mbwinjeru monka kithirune twina cukuru mugwanja ile itumaira ikonekta wi barabara eje twina ibanda bya majani bitano twina correction centers area 12 iketha kwetha thai area ithina ngare kwejera ibikibiki guchwana ndo ntonjera ne thuki utengale umba kweje gatweka ngashuma kwa ura bikibiki iteja na ngare iteja ana bateta skuru especially kwa ura into bitha bikolipi komba kwethora itekomba kumera kana biashara bomba ku gain access kire kweja kugura interview kingi bariuga ni untu ne bakona mukandrathi roe injera yakarie na monkaga koi akerita ngugi njega na kandrathi barabambirite njira eje bejaga bagitaga niborite na baromba mubunge wao kirema guchine wamna rwangirwa kera gutigira ne bakwa mukandrathi uri na kathari kakumikira rami kenda gutigira njira eje siasa ne chamwaka jwangirije mirongo na mugwanja itethire kiromba kura kaire barabara eje ethirwa ni nenkanirikire contractor nonto bara twithire tukiona bakeja ground ine tonete baire miaka eu beja bakeja kidogo bakaura na kwethirwa ibanenkeri toromba kera batuchenjeria nonto kwina contractor okuthithia barabara kuma karia ne kujaga koi tukuona gukinjaga mono ere kwendereao tukiromba ethira muntu ugomba kunenkerwa mbere au mau agatugwatithaniria kuma gakoi monka kithirune tomba ukarabwega beshe u kathora gakor makuthithia ni ndevetwo uju kuthia njana tukwana gwe ni thongi eje a continue agwatithanie njireje tugeta siasa ene tutakwanda eje tweka part and parcel ya kuromba nayo kura muthiene ne akaribara barombete mubunge wao kirema beterete njira eje kirorami na tigire na kumirema na kubekira mandiko kenda bagatiga kuthangika lako ninya sub delays thithiro sub maintenance tukinya gwetera igwaende kwithira ikirira ethira ni grinding kana mantoria ya komba kuthithwa at least tona gukurukira nonto taito kwaria barabara ekuma Mbwinjeru monka kithirune itikumba gwitika kuma gicigo mbunge kia Central Imenti nke report ratito cia Weru rekwa rietwa ni mutuge kare.